Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin yasdadu imanan ma'al iman. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'du. Ayyuhal hadirun al-kiram, kama arafna anna al-Qur'an wa kitabun muqaddasun lil muslimin wa qira'atuhu takunu ibadah wa huwa anzalallahu biwasitati Jibril hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Anna fihi yubayyinu minas sarair wa ahkamil mufariqah bainal haqqi wal batil wal halal wal haram, kama ruwiya an-nabiyya fi hadis khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamah. Walidhalik yajib ala kulli muslim ay yata'allama wa yutarjim wa yuhaqiqa ta'limah di hayatil yaumiyah yumkin hada minni. Syukran ala istima'ikum wa afwa minkum. Summa assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Stay at home is the best way to stop the spreading of the virus. If you stay at home, you protect yourself, some people around you, and also our health workers.